Če svoj pogled neomajno upiramo v Jezusa, začudenjem odkrijemo, da je on tisti, ki na vsakogar med nami gleda z ljubeznijo. Tako so se glasile papeževe besede med jutrenjo sveto mašo v kapeli doma svete Marte na praznik svetega Don Boska 31. januarja. Sveti oče je med homilijo izhajal iz pisma Hebrejcem, medtem ko je v drugem delu spregovoril še o odlomku iz Markovega evangelija. Odlomek iz pisma Hebrejcev nas po papeževih besedah spodbuja, da bi vztrajno tekli v veri in pogled neomajno upirali v Jezusa. Jezus gleda naše velike probleme, naše velike radosti in gleda tudi naše majhne stvari, kajti je blizu. Jezus se ne prestraši velikih stvari, vendar pa upošteva tudi majhne. Tako nas gleda Jezus, je dejal papež Frančišek. Io vado. Guardo Gesù, cammino davanti, fisso lo sguardo su Gesù e cosa trovo? Grem, gledam Jezusa, hodim naprej, pogled upiram v Jezusa in kaj odkrijem? Da je on svoj pogled uprl vame. Sentire questo grande stupore, lo stupore dell'incontro con Gesù. Ma non abbiamo paura, non abbiamo paura. To mi da občutiti tisto veliko začudenje, to je začudenje nad srečanjem z Jezusom. Toda ne bojmo se, kakor se tista stara žena ni bala iti in se dotikati roba plašča. Ne bojmo se, tecimo po tej poti s pogledom vedno uprtim v Jezusa in deležni bomo tega lepega presenečenja. Na vdalu nas bo začudenje, Jezus sam je svoj pogled uprl vame. Lo stesso Gesù ha fisso il suo sguardo su di me.